mun urusan usaha apa nih kamu makin cung terpenteran sekali lambat tak melok bener makanya bi gula meloleh prediksi para rabu tete nih bi sampai 10-15 tahun si bekal dateng reh sar pelumpungan do tak kira bedereng lemel desa tuku sejer-ajer kok laku tutup arapah makin pani kering lemel dia cukup neng-nengi Roma iki bu cukup mikir habis sopi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Corak lang hantok dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para ulama, para kiai kong langkong selera semulja Kiai Haji Ja'far Shadiq sareng seteja para kiai si hadir ipa pangkian malam mangken kaula tak bisa nyebut asma dari situng persitungipun. Namun beten kaula sangat amul jaki benaduaki ka Allah manteran beliau paringna kesehatan sesampurna. Seteja para sepuh dan tokoh-tokoh masyarakat langkung-langkung bapak kepala desa Pelakpak sareng seteja setap-setapipun takmir masjid sareng remaja Masjid Nurul Muttaqin leres singki sareng seteja para jemaah sehadir kaum muslimin kaum muslimat sehadir nang iba pangkian malam semakin setejana kaula muljaki. Alhamdulillah malam mangken di masjid ika iya mabeda papangkian dalam rangka dikra maulidir rasul ngak lahir Gusti Kanjeng Nabi arpan secek rajana dari badana peringatan sepa beda malam mangken banyak abuk ta manfaat ben barokah setidaknya bisa ngalakoni beninta papanapa sa perintah bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun malam mangken panika peringatan sebuah masjid para Rabu Kanjeng Nabi panika sejak merintana ka kaula ben panjenengan terkait kelaban salat berjemaah. Niki mak Kanjeng Nabi sejak merintana cek makona ka kaula ben panjenengan terkait kelaban salat berjemaah. Sampai Kanjeng Nabi menikah debu sepenikah para Rabu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Debun Kanjeng Nabi. Mun bagi ke tetangkeuna masjid pong kampunga masjid Roma sesemak ben masjid. Arya beujeng tak sampurna mun tak beujeng masjid. Ibeli na boleh. Yanja takok kaya mulot ben taun pakun jemaah anak. Terus
Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bi kanjeng Nabi kebele tak sampurna bejengah pung kampung masjid mun tak tele abejeng imas laki bini tuang udah mun bisa je abejengane pok compok teka kun murib isa subuh teka ya mun pahle mabekto sampai kaduhur asar du cek lereng tani du soon ai kan banyak ki alakoh thank you mak tapi mun maurib isya subuh apa cek tade kalakona kan mila para rabu sebeda mulja mun malam makin panika peringatan maulid nabi isabe halaman masjid Nurul Muttaqin secek pentingnya panika salat berjemaah ada remah masjid panika sekiranya ramiyah setuju enggak pakompakan cek mesengseng setuju karena sepanika teh are lapang gempang heuy tormat le tuli mulai are Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid ibangun panika para rabu sebeda mulja nika bede berokana kabere 40 koren kadeje 40 koren kalau 40 koren katemur 40 koren 40 Roma hari bede berokana mun masjid de panika yang kuy kan mangkana debuna oleh debuna Gusti Kanjeng Nabi bede bareng nembiki Arya melas ika bele bede bareng nembiki Arya melas sittatu asya ahunna gharibatun fi sittati mawadi debun Kanjeng Nabi bede bareng nembiki Arya melas mun neng ikenengan nembiki kengtek kebele kapi situng mun bede orang alim bi masyarakat tate gidingaki bede kiai nyelet situng kampung keng kampung atau ada atoro jadi mak kain mel pakompak mel mak kain ngajarin tuan baja mak kain ngajari Quran mak kain ngajari syahadat ibu din roman seronin kur ngejekur kira melas apa aja tingot cayan cep mak kainnya melas tak melas situng dua tete nih Qur'anun fi baiti qaumin la yaqra'unahu mun bede Qur'an i celetaki neng setong Roma king sajeke tak toman i baca Qur'an melas tak melas ereken Qur'an kun ikebai pato kun jin letak toman i kak buka sekali soka neng-nengai pasar rencan Qur'an tina raja beling kok kena eko cek saya sabar saya kalya tengah tele potong ngai jan Quran muni pasar tak ring pendele alle bener ingki mun pakaro kuni beli le sabar saya kala terus tak temani kak buka kan mangkana Quran ya mak mun tek baca beni oleh barokah malet di teh beni simat tarwa jelas ingki menteran barokah amin amin ya robbal alamin senomor telo penapa masjidun nah reda pak ya masjidun fi qaryatin gharibun anil jamaah bede masjid celetaki neng situng kampung ni situng dusun keng jemaah keng kaum atau dek siapa yang berjemaah masjid demel jauh terus ke tukang adzan atau ngide terus sahagia dikiran di cak Arab tilayoba ke cak Madura Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin can ada ente ketetang kemak pola bede nyongok atau le ke temur agak lapar siang ada le lemet tua are le tepote temur iyo bay pecak Madura muslimin muslimat ngireng berjemaah sholat
pakun tada semak bedek tetanggen leben inter ngare pah nyurak di setin huru dua bila solat berjemaah jadi soleh petolekor ko cek ring bingsin setia lauga Allahumma sholli ala Muhammad. Kira masjidnya melas tak melas pak kompak melas tak melas mangkana masjid panika bodo barokah mun iang kuy masjid panika pernah masjid panika mulja kan mangkan bi kenjing nabi kabala khairul biqa alal ardi masajiduha paling bagus kenengan itu nyaria masjid mas pak kompak mas paling cobaan kenengan itu nyari ya pasar pak arapa mun masjid mak paling bagus kenengan karena i masjid keneng nereng iktikaf i masjid keneng nereng apa jeung mun pasar mak paling cobaan kenengan i pasar dia si banyak keneng nereng lecek ajam kering ika bela keng bedereng masabek kota ngit dema lemari Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Lemangkan masjid panika muljah sampai bi ulama terutan cek kor sokor aku na akhireng bareng masjid itros akhir lamaan masjid na cek koloman samtan polan lama korang ku tak peh taje ting tanya aki di mole jadi kok nginjem ke masjid nginjem ke siapa Allahumma sholli ala Muhammad barang mun sila berhubungan ban masjid menikah cekor sokor aguna aki termasuk curungan nah emikah mun yar siar namun barang si pribadi cek yar siar aki masjid loh terus ya kecuali kayak umum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kepatian tarapah nyaraki koloman sebelasan tarapah keng muncak ngajak cek sirani masjid dekibah pada pengomong mandak ke setujuna pong kampung saya jak pan suaibah polan la malam nama nebak war tak kok tak mari tuli mangkat kok oleh kia itro sakia oleh kia ngangkuidin masjid keng ko tumajar gule compok masjid semak ben posyandu para semak ben puskesmas karo para rabu terus iki nika para rabu mun nyaragi posyandu bi kula nabi majar seket oleh tak apa dek kesetujuan masyarakat si andi anak kene deki posyandu esok ona kebe pokol 2 encan ibu majar seket jadi mun nyaragi 10 kalian di 500 masjid takutnya man mitung deui Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Arapa Arya polan hubungna kalaban mas mangkana mun masuk ke masjid diseroja kutrakut gulaban samtian bi agama mun masuk ke masjid soko sekangan sero pakade depak ke dalam masjid langsung jelbek toju nabi apa jeung 3 rakaat bentuk penghormatan gulaban samtian ke masjid Panapa boleh masjid dengan tenaga menikah? Mangki masjid coba para rabu sebeda mulja. Mungkin lagi tetiaki masjid, mungkin lamar ibina masjid. Nikah pakun nabi ngormat mun masuk ke masjid. Kau tu apa jeng sunat kelu 2 rakaat. Benyan ben Roma teh. Mun Roma mangki ganteng tada tahiyatul Roma. Terus, mun keluar di masjid, so nasi kacir seropa kade. Mun masuk ke masjid doa Allahumma ftah li abwaab rahmatik terus itu bahwa jang sunat 2 rakaat mun keluar dari masjid soko sekangan soko sekacir seropa kade Allahumma inni as'aluka min fadlik ya Allah nyukuna rezeki dan gula artenda remah itro sagi iki artenda remah mun masuk ke masjid sampean ngocak ke pangeran Allahumma ftah li abwaab rahmatik ya Allah paringin rahmat dan gula samangken dan gula onyok ona kaajunan dan gula tormatora kaajunan samangken dan gula nyok ona rezeki kaajunan samangken dan gula le ngebele kaajunan samangken dan gula alapora kaajunan aduh lebah masjid mari dari masjid ngocak sampean Allahumma inni as'aluka min fadlik dan gula samangken lamire tormator dan gula kuste dan gula samangken usaha
benih pah hai tak di masjid melol jelas ini ya jangan tak pah tekan Allah ngocak sebini usaha sambika kok Allah tina bencana Allah ya mun sebini tepak kasi tak betah por kelap cobi kenamu ke masjid itu ipentong lagi kasi laki ere kena anak pakana solawat engki lah bangki Arya maknan terus lagi ya mak makna Quran fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kakemun lamari abejeng lamari abeg rembeg ben pangeran lamari nyuwun ka Allah fantashiru fil ardi mangkat semuka duku mangkat muka duku sadegeng mangkat adegeng sing ngojek mangkat ngojek engki na bangki si alandu mangkat alandu si arau mangkat arau wabtahu min fadlillah sari rezeki na Allah artinya remah aduh pas usaha pas aduh pakompak paham engki aduh usaha aduh mun beda orang pakaro guna doa mana tak usaha gendeng jadi aposot minta arisan ya Allah nyuwun arisan pangeran mantur ngening malam Jumat sebekal dateng ke nyerah utang ya Allah eta nyaki bi kancan noro kaki enjo ya deh remah mun tak noro terus iki manturan barokah amin ya deh iya mah terus lagi mah ya deh iya mun kain karokun usaha tak adu usaha tapi tak adu kini kei kocein sombong mai kocein sombong apa kebenika berarti ngampuakin ke penemuna tibi ngampuakin ke lalakona tibi ireken si masoki lako muncul saking ngakeng bede lako masoki teretan reng pelakpak panika soki belamba engki na bangki arapa ula ban sampean ki sombong karo lako keng lebede engki na bangki ban bun bi kula malolila kabala Allahumma shalli ala Muhammad mun mangken panika mun nyari alako mak cek surap pono anu beda tisu Pak penitia tikal janu kipas tisu saus Allahumma sholli ala Muhammad ban mun mangken bi gula malolele ka bala teretan teten bi samtian teten mun urusan usaha apa nih kamun mangken cung terpenteran sekali lambat tak melok bener makanya bi gula malolele prediksi para rabu teten bi samtian 10-15 tahun si bekal dateng reh sar pelumpungan do tak kira bedereng lemel desa tuku sejer-ajer ku laku tutup arapa makin panik kering lemel dia cukup nengi Roma iki bu cukup mici hapi sopi iki na bangki apa setia yon lagi cuma kita huyon lenak kibireng orang engki na bangki pasar ku laku tak ada orang lanya manju toju iroman abelanja cukup setiap nabi ke pasar tokom ngingok meliabang iku bener engki bareng kempang kapi ban melolo bi kulela ke balai ci pengajian nak kanak det ngudedan le alek cakan cedet ngudedan bi lebih cakan cara maja masjid pani mun usaha aja le tolian kau orang makin ima bereun muka tuku ulang si ma bere muka tuku sampean muka tak muka umpama imbe ka ma bere takok ka ma bere todus belek ka ma bere Allah muka kiyah soal rezeki tak kira tak porop bener engki ima bere acual bensin sampean wala na jual bensin belak ka kamabara Allah engki na bangki
soal rezeki tak kira tak porop, setuju tak setuju, setuju tak setuju, engki para rabu sepada mulja makin panik kamu urusan lalakon tete nih mun nyari usaha sikit teh teku orang semakin sobung ampun tikel tak mana bu tak kok masuk angin kulo ampun tak mana pun tikel Allahumma sholli ala Muhammad terus saking ki idingaki makin mun nyari halakoh sikit teh teku orang sobung kan engki nyari halakoh sikit teh teku orang sobung apa usaha si teh teku orang makin bede sobung bede ki acuan lu beluh arwah bental lereng matero saya kagak sentol lalu kita ada jual gitu dengan yang jauh pula beda cakap saya jual lah munting tingare kita beda lereng jual bener ini mun lu beluh kita ada timun nyari ala lakon segi tak ada ring neku ajual lu beluh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad lah ni kabar Arabu sudah apa makna segi buru karo mun gula ban samtian la mari apa jeng isoro usaha sambil adu tadi masjid depan ini gajah kalau pai masjid depan ini kapar ammi maurib isya subuh dan kadang binian pernikahan di dalil lencan mun nik bini tak ningung ke masjid ya om ke apa sari ke di atas senaru Allahumma sholli ala Muhammad mun ini kawi boleh jelingakin pada saat itu selake ya ada si bini ibu di oleh tak oleh pak kompak oleh tak oleh selake ada aja si bini ilau oleh tak oleh mata oleh ya ring bini apa jeng ke masjid cek Mekah ring apa jeng ring bini apa jeng ke masjid ini Madinah ring bini apa jeng ke masjid pak kalau gini pelak pak tak oleh Allahumma sholli ala Muhammad mantiran barokah amin nikah kunana remaja masjid mabada peringatan maulid sabe mas masjid apa nikah makle rame bi lebih pejong sobu mah pejong sobu pani rajo konjon rajo sakoni pejong ening durokaat king rajo konjon arapa ulan perapaan sengkah perapaan seng aduh jareng mun keng tak jeung aja keng tak jegong kobe lebih nih biniin ki dong dan jaga tak kayak kesongot robo engki na bangki ya kayak laki dia ada iya ki ya jaga tak kayak kesamper robo boleh engki na bangki lah karena sengkak kan mangkana diri sholat selema bek ko penikah paling sengkai kalaku bujang sobu bujang sob ting raja gencerna teritan sampai bi kanjeng Nabi kebala Allahumma sholli ala Muhammad mun abojang isya berjamaah gencerna ipada akin ben abojang saparona malam mun abojang subuh berjamaah gencerna ipada akin ben abojang samalem tak bah guungguan dadi ki puru tahu Allahumma sholli ala Muhammad kan mangkana tore papa napa saya perintah bi kanjeng Nabi papa napa saya lampaki bi kanjeng Nabi kalau beudeuna peringatan maulid penikah pas lakon nih benteran manfaat amin ya rabbal